Anya laki din! Kasangsangpat mo pa'y lang ang nagapu dya bangkag mo. Ngam nakarubwat ka manan paeng. Mapanak iji barbershop di paklama ng Gina. Ha? Mapana man agpapukis. Mapangko ko masarungkaran dito itong malamkay. Sino nga inday ti ibagbagang? Di manang. Sino pa'y kumahay? Iji kapintasan nga Inday dito'y lugar tayo. Anya? Ay namanang. Nagpintas ni Inday. Magusto alauna iti kinapintas na. Ay na. Una yan. No iso siguro ti maasawa manang sakaw ti kararagsakan na paraswan dito'y lubaw. Oh. Nagado manan nga imbagam. Inkakit din agpapukis no mapan ka. Anya lakit din. Itaman pa yan, nakalagit ka nga dito yung barbershop ko, si Kapaeng. Pukisan na mangki di maray. Marikag dyan. Ha? Anya ko matinagkom ko Marianta, assuming. Si Kakidim. Agkumaritan to Numadan kami to kin ni Inday iti anak niya. What? Makapakigtot ka man. Apay, agayan ayat kayo na tigayam ko. Ay, sampay magkidiya. Ara magpailag. Opo, arman palagayam. Ngam kumari ko ng kanya ko. Yan nyalakit din. Malaki iday. Pukisan na kaw. Lumalpasan. Tinagdigaws. Palpasan na. Naksarungkaran ni Inday. Kasla sure, tiawan ang bain. Sigurado lang nga magusto na ka ni Inday. Na, guwapo May. Isong awan ti rason na saan nakamagustuhan ni Inday kung naktumay. Nyalaki di mo tinayaro hirja. Naimbag nga oras mo, Inday. Ha? Relax, siya day tao Ni Paeng akagwapwan dito lugar tayaw. Anya? Kumusta ka mo tangay? Iti kinabayag mo iya Manila. Ad-adda, mapinmintas ka. Sika talaga. Amo kawan pa kaya na mau, Inday. So, mabalin siguro ti agaplan. Anya? Da magkiditimod ko, bayoditak no, bilang kasapulan. Agay hata talaga king ka, Inday, sipod pa. Ay, Unay man, saan ka kumama asin na. Ay, hindi sangwanak. Sige, hakidim. Unay mo dati. sika talaga. Ala, Inday. No, saan nakpay amaklon naging gaitan? Agoraya kaging gatkanaw. Laki di ti uday. Kaya aklonan nakto Sapay lang ko Inday. My love. May sakamat? Itakalaang asumarungkar dito'y balay ngam kumanatawa ka kit din? Siyempre, maragsakan akmat para kin ka. Ha? Maragsakan? Iti anyaga po. Oy, akala mo hindi ko alam, ha? Agar-aramat gaya ni Paengkan ka. Wen? Pudno dayta? Ngam, jak kayat ni Paeng? Ha? Tapay. Basta, jak kayat day jay alalaki. O may agaran nga awan service na? What? Magmag na nga umay dito'y balay? Saan akas kinitakyo at da motor na? Kahit mo asawan, ni Takyo, ti kayat mo, kaputada motor na. Siyempre alangan mo. Ni Takyo ti kayat ko amang itulod kanya, no kasday ama panak agtrabaho. Kan, mangsukon kanya. Anya? No may papaniti kinataar. Nataarmat ni Paing. Isu na lang, tawan motor na. Isu nga uray ag subli-subli dito'y balay. Pulos asaan ko nga aklunan ko naktumad. Anya lakit din. Oh, si kamot gayam takyaw. Papanam nga ikatrumabing. Mapanak man dita ayan da Inday nana. Ha? Sarong karak man.
Bareng adda dita balayda. Kaya't mo asawaan, agar-aram ka kini Inday. Ay kat siyempre Anya, Bareng man aklunan nak ni Inday. Nabayagan nga gusto akan ko ana. Ngam, nagbayad tumot ngamin ijay Manila. kahit sapay la kumaa, ngamnay. Dua kayon samot nga agar-aram kan kuana. Ha? Sino nga iti may sanana? Ni Paeng, tikabsat ni Gina. Anya? Aha! Imposible mo't akayatin na ni Paeng. Kat numagmag na amapan mang sarungkar kan ko na. Ha? Ni Paeng kat magmag na. Idinto ta siya kat adda motor ko. Iso nga amok asyak ti kayat ni Inday. Anya lakit day. Saan ka nung matasikati kayat ni Inday, Paeng? Ha? Sino mo tinagpuna iti dayta? Manang Gina? Ado ti mangibagbaga saan ka no asikati kayat na. Anya? Numapan ka no ngamin sa rungkaran kat magmagna ka laeng. Idinto ta ni Takyo kat adda motor na. Iso nga iso ti kayat na. Ha? Iso agumatang kamatan ni tilugan mo. Anya? Amok adakkel ti ornong mo iji bangko. Mano adaras mo to na tsamba ka iti mula makamatis ka. Imposible saan ka makagatang itilugan mo. Ay kung makagatang ang amanang. Ang lalaki ini. Uray man no dualukan. Apay kapaw. Ang lalaki. Anya? Aguray pa'y manang Gina. Gumatang akto ka day. Saan pa nga ita? Ay na, makapakigtot kamot Paeng. Ninanamay. Rumabiin yung nakasakay kaki din itinwang mo. Papanamaya. Inaman sa rungkaran ni Inday nanang. Anya, mapan ka sumarungkar iti balasang ngamnuang ti service mo. Ay kawin na. Nunitakyo ka motor di service na numapan na sa rungkaran ni Inday. Ay kanuang maakan niya. Nabnabsong na yan. Ang lalaki din. Ay na, naidumduma kamot Paeng. Ay siyempre maana na. Malain na kung nanang. Barang ada ni Inday di balay dang. Hey! Hey! Imaya man na Inday. Anya? Sapay ko mata, saan ka amaw mo makanyak, Inday? Ay, kwa. Nagnag ka di nga may dito'y balay? Ha? Ay, kwa? Saan? Ada service ko Imparking ko pala ang ditarbayan niya. Anya? Kaya't mo asawan. Nakagatang ka matan iti motor mo? Motor nga. Saan ang motor? Oh, tanawa mga min di tatawa. Na makitang imparking ko ako na. Anya? Ay, salbag kakit di! Kung naglakit din no anya ti imparking mo ako nam, nuang matgayam? Kiso, may. Barang siyak ti aklunang, Inday. Nga uray, nuwang lang. Di service ko nga may agaram king ka. Saan nakaskin ni Takyo? Nakamiyaw ko naman. Yamaha. Anya? Isa pangasim ta, siyak ko nagkaklunang. Pangasim Ay, na napanagaram. Luwang ti service na. Juan, Ayaw na yan. Naidumdum ang ti service ni Paeng ang mapanagaram kin ka. Nung itakyo, ket nakamiyo, nakasakay mo itinuang ni Paeng, anya lakit din. kunaklakit din no anyat ibagbaga na nga imparking na iti arubayan me. Kunak no motor, wanulugan. Ngam saan mo, tanagdakkel anwang. Ay, una yan. Iti kaano man, awan lugar na iti pusok day dya apaeng. Anya?
Aklunak man kit din ni Takyo. Tapno sardengan nak day jay apay. Tapno sumardeng nga umay ija balay. Ay, si kakit di matinday. Masuro na ka talaga kenkwana. Diyak kayat ti way of courtship na. No way! Ala, aklunan kan Takyo mo. Ha? Kaya't mo asawan? Agayan ayatan? Well, isama niyo po ita. Itulod kan sukunan na iti trabaho. Wow! Ha! Nakaragrag sa akak iti day nga imbagam inday. Hay! Kamaudyanan na kat sinong bata nakmadlaangan. Iso a pangaasim Pangaasim, ta saan na kumapaspasakitan. Ay, ikarigday takan ka inday, my loves. Yahoo! Manipod inton bigat. Itulod nak iti trabaho, Kun, sukunan nakmat no iti malam. Maawatam? Ay, awan parikot iti day ta inday. Your wish is my command. Anya lakit din. Kat no iti malam amay tulod na kun ijabalay. Ang kapita pa'y sakbay nga gawid ka. Ah, Iti kasta, no maira na nga umay ni Paeng, makita na nga da ka, kat sardangan nakmatan. ay okay Agtung palak iti amin nga imbagam, inday my love. Bumatangak man iti 5 a case a red horse nana. Naa! Nagadaon! Ne, tadi kay kat agyaman ta ado ti gatangat. Mas daaw kayo pa'y lang agumatangak iti 5 a case? Anya? Inaklunak nga minin ni Inday. Iso nga agselebrarak mutin Uminom kami kadagiti barkadak. Kasta gayam. Ay, kat nasaya at no kasta. Nakapili mutlaangan ni Inday ka na kayo kin ni Paeng. Anya ngay mo't ibinatbat ni Paeng kanyak. Nakamiyo ak amapan mang sarungkar kini Inday. Idinto tanuwang ti service na. Ahaw! Ha? Di pa'y makagatang iti motor na. Ay ngam sa bagay. Gusto laan, ta saan ang makagatang. Taamangan no isukit di tipilyan ni Inday. Anya? Ala, yun ti red horse agad gatangan. Tarugyan men ti uminaw, nana. Ay, awan mon Paeng. Nay, awan kong ibagbagam mo. Manang kina. Awan mon dagayan ayat mo't gaya mon da Inday kan Takyo. Anya? Ay. Di na man angawon na kasta manang kina, Ni, kat ibagbagak lang arudan ti pudno. Sino tinakamong may ba? Apaw, amo matan diti lugar tayo, kat adala payag ti daga. No anya ti madamag ije bangir apurok, maamuan adagos, anya lakit di. Ay, makapasinay mo tinday tangin padamag mo manang kina. Anya ngay nga rod, kat awan motor mo. Ni Takyo ka no, kat nakamiyo. Sika ka no, kat nuwang ti service mo, ngay parparking mo, iti arubayan da. Nya? Ala, saan aday tati makagapong agliday ka kasta? Ado ti babalasang di tama, balin mo nga arman. Saan laang ani Inday? Talaga kaya mata kayo ni Takyo, Inday. Katuan, apay ka di? Ay, una yan. Talaga ba't na mas pinilim nga sino ti adda motor na Katuan alangan matamas pilyak ni Paeng. Anuang timapan na ipar-parking iti arubayan mi. Anya lakit din. Anya? Sigurado amaamuan ni Paeng nga gayan ayat kamin ka ni Takyo. Iso asaanan apulos nga imimay ijabalay. Kasta ka di. Ay, piman mat ni Paeng. Anya apiman ngay bagbagamat. Saan apiman dayjay? Syakto ati piman no bilang taiso ti pilyag. Anya?
Seryoso ka iti bagbagan paing? Sana nga gang angaw man ng Gina. Gumatang ka talaga iti Hilux alugang kaw. Kulay blaw. Apo, nagganasan nga nung kasta. Adan to man pakilugluganak ang aron. Ay kawan naman ang. No saan nakto aparitan ni Jinky, ah? Ha? Nakaamom manan iti day tamanan. Ay na, nalipatan man ng tiimbagak idikan ka. Adito'y ayan tayo, kat adala payag ti dagan. Isuan na bibit pa ng kimat ti panagwaras ti chismis. Ha? Isuan na amwa kakaayan ayat mo gaya man ni Jinky nga anak ni Tata Kistong, ijay ile. Ay wine. Puno day taman ng Gina. Ipasyar ko to ni Jinky dito balay. Nadawaya na. Magkasanda? Sana all naka-Hilux paeng. Ha? Sana all nakagadagan itilugan na. Sa kwalugan day tam binulog ko laeng oh. Kundi humble ka man ako na ako. Anya? Ay, sayang. No sika kumati inaklon da nga inday. Ada ko man nasayat hatid sundo na ita. Anya ka din day tangay bagbagam Roger. Ato lang araw rin ita aking at motor na. Sana kanong akayat gaputanwang ti saksakayak ama panagaram ging kuana. Iso kanu ti para parking ko itarubayan da nagarti jo. Sana kla pabor iti da lalaki, no? Ada yung mas lamang kang iso. Nagasat mo iso man ti babaeng ayatem. Tamalaksit iti kinagagad kan kinataer mo at dapayan pundar mo. Una yun ti kastoy. Rabiin, kan makatudtodo pa eh. Ngam adata pa'y laan dito'y igit ti kalsada. Ay, Anyamat tan. Dito'y pa'y laan mat awan babbalay. Tinakaplatan ti dalig ti motor mo. Wen nga rod. Angam, sana bale. Aguray ta iti mabalinta pagkidawan iti tulong. Aw! Takayo mga kayam! Hinday kong takyaw! Ah, Paeng? ay, oo, Pards. Na-flat matan ti dalig ti motor ko. Ayaw na yan! Naira na, mo dito yawan ti babalay! Mala! Ilugan tayo na itang motor mau. Tayo itulog kayo pangaging gadya balayaw. Anong anong na itaw eh? Hilux! Aagyaman na, iti panangitulod mo kanyak aging dito'y balay mi, Paeng. Awan ang yaman na, inday. Ay na, kinapudno na. Mababainak ka. At dagaya man Hilux mo. Kasi na, nakagata, amot na. Adamo ornong ka, iti nabayag pa nagmulak iti kamatays. Sa di ingatan ko ba? Ano adamang mo iti iparking ko, yarubayan da jingkay. Sino a Jinky ti bagbagam? Kaya ni jingkay ah. Ti kaayan ayat ka, ng anak ni Tata Kistong. Anya? Tapno saan ano, ang timapang ko'y para parking, yarubayan da. Nakababay mo ah. Yun na mga nuy suntuki din, ti saan na pangayat ang kanyak. Hilux ah. Kulay blaw. Kwa, mga no adapay namnama tapaing. I-break ko ni Takyo para ken ka. Namnam! Unay ka mo. Tingat! Sigurado no awan Hilux ko inday. Patsyung mo no kaya na. Sa mga ibagatikas tayo tanta da Hilux kaun. Anyalaki di. Ay na, nangalaman iti puskol ti rupa man ang ibagay ti kastakin ko na inday. Kwa, Nga po lang amin tadamiyo ang motor ni Takyo. Ison tinaklon mo. makapasan na ay. Ramok la ko maakabaalan gayam ni Paing ti gumatang iti Hilux. Isula ko man ti inaklon ko idi. Anya? Ayunay kan inday aya. At dan kaayan ayat ni Paeng. Isang sartingamon.
Saan mo nga ituloy na panggip mo amang sulisog ken kuana? Tapno lang ang subli ti panagayat na ken ka. Ha? Ay, nakababay naman ti kasta ko naktumay. Kat, awan mo ti Madina. Ano may kayat nakpay? In your dreams, no ti Hilux na lang ti habol mo. Ti Hilux na latan, ti pakiasawaan. Saan ka ti akin kukwa, salbag ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sige, piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Ukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ko ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ado ti kwarta. Iso abayada. Anya lakit din ay piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ado ti kwartam. Kuang amin piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mo? Di kan to pa yung digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraban ka. Ha? Diyak pagtatako ng taglakla ko lang itituyaw nga ang dog. Hoy, Bob. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lakit din ayan ni nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, tagat tuyo ka. Siyempre, aglakla ko ang itituyo. Iso nga agat tuyo ak. Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, kan agat lingot ka. Nagagatak amin nanang. Iso akas to'y tiangot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday ta asadot ka. Anya? Wenmat. Itaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywod na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni nanang na. Nasaysaya at mutlaeng no nadalus ka iti bagem, bong. Uray no tuyo ti ilaklakaw. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wan ka di nanang. Ang di ko sakto latak. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wan, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Kat naisaganak matan ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya, adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyo. Kat inka nga ro din nagdigos tapno nabanglo ka nga glako, uncle. Sanen, agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inal daw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang mati agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di. Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro at tuyo! Saan una yan apgad? At dabay free test na! Oy, umay ka dito. Sika nga glaklako iti tuyaw. Di banda. Ay, inak iti ayan tilakay. Tata. Gumatang kayo ka di tilakok at tuyo? Wine. Mabit lang Tay disok ti basket, tata. Aday ta, tata. May isa lang klase tilakok at tuyo. Naimas ka dimot lang day ta tuyaw. Wala, tata. Nabanglo no ipritom. Sakit saan unay an apgan? Sigurado ka. Wan, tata. Mabit lang
Taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda tata, insupot ko ti free taste. Mabit lang talaak dito'y basket. Ato'y tata. Sige, mangpidot ka itiramanam. Ha? Sada. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan an apgad Saan nga ro, tata? Na, apay akas ta ti payud mo. Nakaalalsem ka. Kan agat tuyo ti payud mo. Kat gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Ay, saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak itinalang abukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka itilakob. Alakit din, tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Jak magusto ang tipayod mo nga glaklako. Ala, ingkan. Nadismaya ako na gumatang. Ha? Kundi pa fritis ka pa iti imprito matuyo. Jak kayat aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak ay agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingka kat isursor, ta isupay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Oh, katoy. Kwa, bong anya, dirit saan kan wang? Saan ka akayat? Amok nga gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rod akayat? Nala, ingka kat isursor day tatuyom. Awatem nga rod ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanin ko nakmat? Ilakom kit day, ta isupay ka ng siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Pas dadi ka makagatang iti sabon mo, iti kasta nga itsuram. Ay, ado ti sabon mi anabang lo. Nagangod ka mat, pwe. Gagangay taglaklako ak nga rod iti tuyo. Ala, ingkan, ipana mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat o relibre? Dirit saan kan bong, jak mairusok asidaan tilakom. Ngamin, narugit ka iti bagin. Kayat nangarod asawan, narugit mo tilakom. Ano niya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atoyo, jak matlaawatan. Amom ka di, adya intad mo idi atoyo, kat saan ko asinda? Impadawat ko di takaruba, tasidaan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apay ang nakalidliday ka dito'y sirok ti mangga. Ha? Ako, kanakan. Amo ko nangkel. Siguro, nabasted ka niya. Na, imubingan ka. Ngam amom tinabasted. Apay, uncle, nabasted ka? Ha? Kasanungat ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamatan ka, anakan? Ay, no saan nakalang nga anak ni Kasinsin Pidring? Amangan no matapiskan? Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan, panawan nak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong. No kumatakas la ka kinitatang ko, ado kumati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam meten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumada pa'y. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day pagtrab-trabahuan na. Kay kayat ka no ti chicks. Imububingan ka. Ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka ngamin, Uncle Bong. Agat tuyo ka. Iso anabasted ka. Anya kalakit din ay aboy. Sa anak anabasted? Di ka naglibak, Uncle Bong. Nabasted ka. Iso analiday ka. Tiaramidem. Agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapodo ta kiti digos mo. Wananang.
Tainak man ija istor ni Miling. Tainak gumatang itinabanglo a shampoo. Kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak. Akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Isu atuladak man nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak. Tapno sa anak a mabasted. Ha? Na, anya kayo matan nanang? Basta latan ti sungpat yo. Kwa nga main, Bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo kun batsup mo. Tagi dadangak iti digos mo, Bong, anak ka. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti Sarming. Kan, nakapulas mat. Wan nga rodo, Boy, apok. Italaang anakitak nga insuot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasayat launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lubay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat iti lako na atuyaw. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyaw, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tay bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos. Wano agis istambay laang. Oh, tay jaya na, apong. Rumwar samat ni Uncle Bong. Inak kasarita. Uncle Bong, nakapulas ka ah. Kung kastao na iti pormam. Sakot nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kaanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsaya atak ah. Agsapol ka iti balasang? Amangan no mabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala ah, agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ekang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto ka. Pakamu kan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, amom, natal ka kita. Natal ka gayam, nulno sampakim. Agyamanak manen, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi, pwestom. Ay na, agyaman ako unay, Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong, anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Kaaddan pwesto. Wananang, umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ko. Ay namaragsakan ak unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito yung restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Isukim. Kumusta, Bong? Nasayat mo, Miss Kim. Naisim ka kayam negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong.
Palawaan ta ni Kosyam. Sige. Kaya't ko agbalin kayo, best friend, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataan ken nabanglo. Ha? Pagyamanak, ha? No kaya't best friend, Miss Kim. Pakaidayawak unay. Unanang, kaslam makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kaya't da ka ama ikamang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanaw tay balasang ijay daya a kursunadam ni Pileng. Awanin panagayat ko kenkwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanya. Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti magbagakin ko, ana. Kasta ka de. Adda ka din ni Bong, Nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Un ngagpaiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kaya nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Un nga rod, Nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawon. Mala, no kayat mo ang makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ile, iti pwesto na. Wana na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga addan pwestom dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inal daw. Ken adda pay agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito'y lakok atuyo. Saan unay anaapgad? Adda madlaw ko kan ka, Timar ka, Ha? Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarong karkamutin ay jibalay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Dito itan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling. Yamamuken ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, ken dinak pulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon. Tainaldawa kon ngagdigos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim man niya. Ken nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling. Inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanya. Iso aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atek ti biyag ko. Tapno awanin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatenak. Kasta ka din? Iso nga agyaman iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday di akarit kanyak. Iso nga ita, kanayon ako na nabanglo, ken nataer. Iso na in love kanyak ni Miss Kim. Ket ita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry nung nasaktan kay di, Bong. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata agtultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapod na, apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka atao, Bong. Sorry, iti kalabas. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Pagkapay sindi, kanayon ka blooming. Anya? Udno ti bagbagak sindi.
Bayat amap mapantel daw. Ad-adda pumimpintas ka. Ay kat, nasaya at ano kasta. Tapno sa anak alo siyang akitaan. Wan Cindy. Lalaki ngam amok amang kita iti babae a bagay na ti make-up na. Kaskan ka. Maibagay kan ka ti make-up mo nga oray simple laang. Ay, simple laang ti usar ko. Gaputawan ti asem ko kadagita make-up adagita. No saan la ang masapon nga ag-make-up kami a babae dito'y trabaho tayo. Jack ag-make-up talaga. Sa bagay, napintas ka lata, oray saan ka nga ag-make-up. Uray aganak ka siguro iti may sa dusina, napintas ka lata. Niya? Wun, ay na, kasta kumamot kapintas ni bakit ko? Siga talaga. Napintas mo ti bakit mo niya? Napintas, Naman niya. basta, adangem na. Apay ang nagpaot ti panagsarsarita yo kini Cindy. San mo't bakit? Alangan mo't ano rumwara kat awan pa iti oras ti dismissal. Ha? Di ko namkit di. Di mo mapanawan ni Cindy. Gaputa ubing kan nalalaing ag-make-up ngam iti siya. Ay, jak amukan ka. Ano na yan, nagkitid at talaga ti utak mo. Tila pang panunutag. Gaputa iso ti marikrik na kan makit-kita. Sa bali ti kinadagkat yo adwa. Ay, naglenda pa nga si man. Di mo ikan iti sa bali kay papanan. Ti kinadagkat mi ka ni Cindy. Agkatrabahuan kami. Iso natural. Nadagkat kami iti tunggal maysa. Anya? Ray, suruan nak man ngag-make-up. Anya? Suruan nak nga ag-make-up ko na. Ay namanang, apay, ag-make-up ka kadipay laang? Wala, tapno ka na yun nak anapintas. Ay, kato napintas kan? Ay na, kurang sa anak amap itirupak. Di kas kumay ti sabali ang nagpipintas da. Kas kumakini Cindy. Anya? Ray, ay na, makapaapal ti kinapintas da sika. Ay na, di ka umapal, iti daduma kinapintas, ti may sa abalasa, wano tao. You have your own beauty, ako nada. Ay, basta. Ay na, manang Glenda aya, di mo apalan ni Cindy kung nakmanen. Gapo ta talaga sa bali ti kinapintas na. Talaga napintas ni Cindy, uri adda anak na. Ay na, makapailag na dyan manang Glenda, Cindy. Ha? Apay ka di? Wan tasurwak ka nung ag-make-up. Ay! Anya? Oo, kaya. Imbaga na dahit na. Ay na, bakbakitan, di na mo ti ag-make-up? Sa bagay. Awan mo't kit di dakas na ah. Unangam, nagkalas. Bakbakatanin. Ag-make-up pa yan? Ay na, surwam ka dilatan, tapno awan ti ibagbaga na. Ay, sumgarak man iti na ibagana. Maapal ka no iti kinapintas yun. Nagpintas mo't dayta abag bakit? Anyat linaon na dayta? Ay na, make-up kit lakay. Isuman ti aramat. Anya? Gimatang ka iti make-up kit mo? Wala, tapno addamot aramatak tunggal mapanak iti trabaho. Kan, no adda okasyon adar ayak. Sa bagay? Kasla di ka maragsakan. Apay, di mo kaya? Kayat ko. Sapay kumata, saan adag kita akanayon, tigat katangan. Wan ka di, anya lakit din aya. Cindy, ada intadakan ka sabon kan chocolate. Anya? When? Ay na, nagpipintas na giti sabon. Kan nagado ti chocolate. Ay na, di mo ko man inawat ah. Inalakon intad na nga rod. Wan ngam adan asawa. Isu asan arumbag amang entertain na kadagita. Ay, di ka madanagan. Tayin bagak iti dadya lalaki, adinan ulitin timangtad kan ka iti sabong kan chocolates. Gapo ta taken kan. Agyaman ak no kasta. Jak ngamin kayat nga adarumso apariko tinagbaetan mi iti asawak. Wen, di ka madanagan. Ako pa. Unay mo't ngaminan dayta lalaki no sino man dayta.
Ay na, kasta talaga tinapintas Cindy. Kaya saan ngamin amadlaw nga ada asawam. Ay, sana all na pintas. Sana all at talaga. Oy, si kamot dita man ang Glenda. Tila papalam. Ay, ano ba yan? Apa yan? Umanalag ka man. Makapailag ka talaga. Diyan niya. Ay na, kitaan ni Manang Glenda, ah. Agraraman, Uy, tila sasawam. Kitaan ngamin, ah. Kundi make up, ngam saan ba't anasimpa. Ha? Kitaan. Pati lipstick na. Lagpas sa lips, ano. Bay amlatan. Isong harod diragsak na. Kawawa pag insecure ang isang tao. Iso nga agar arami din, iti pakadilawan na. Ay na, umayos-ayos ka nga dyan, Manang Glenda. Apay ka dire. Di mo nga minlab sa tiag make-up. O kitam day ta blush on mo, banking. Ganda ta eyeliner mo. Ay na. Agsarming ka nga min, tap no makitam ti itsuram. Ay! Anya ka madun? Ay, natinagsan ti pusok. Anya madun, makapakigtot ka. Apay, anya ti kasapulam, Cindy. Kas ka lang mapupuoran, ultimo stapler, tinagamon. Ay na, mapukpukaw ko nga ro di USB. Iso pasensya kayon ha. Nairaman kayon. Sika talaga re. Talaga nangiwat ka. Ay, apay manan? Apay atila ibagbagam kini Manang Glenda. Kitaang man, kasla mababa in EJ table na. Ay na, punumat nga min ti bagbagakan ko na. Isugayam akong ditinag ka iti stapler, itayan niya. Ay na, Juan, tapno agsardeng ka, sumanao. Di mo ulitin dayjay. Ay, tapnog na ka man. Insecure at talaga. Amin ang makita na, tuladan na. Kas iti kinapintas mo, kaya't natuladan. Ultimo tibadom, tuladan na. Ay na, bay amon. Saan aday tating kapakaring-ringguran? Ay, unay kan, Glenda. Anya day ta suot mo? Ni, apay. Anya ti parikot iti suot ko. Kas ka na teenager. Ay, di mo man isusuot day ta iti pagtrabaho. Apay, saan ba't ang maiparit Well, sana maiparit. Sana bagay kan ka. Bumakit kan ngam kasta ti kawas mo. Kan may sa. Kas lagatang kaagatang iti conforme dita. Saan mo ta? Ay, kitang basa Sana tila pangararamatam iti kwarta. Tanay, narigat ti biyag itan. Pumimpintas ka talaga, Cindy. Wen nga rod. Ay na, nagswerte nila kay muking ka. Saan kayo man agkasta-kasta? Saan anasaya at ti kasta? Ang mga numangag dagiti as-asawa yo. Awan matidakas na. Appresyaran nila ang tikinapintas mo. Ay na, agsardang kayo man. Awan ka din ti aramitin nyo. Awan manat manang. Alang nga rudan, agawid tan Martin. Agawid kayo kanon, pare Martin. Ay ayaban na kan ni bagat mo. Si Kamat Glenda, masapol ay ang ayawan na. Pinakla inuray yung ijerwar. Kasano? Kasla di mo mat mapanawan day di asindi. Ay, agimon ka man ako nakon. Kasano asa anak ang masakitan? Kat sang kaibagam ang napintas. Agbay sumat. Kun may sa, anya ko matidakas na no ibagak ang napintas. Talaga mat na napintas ni Cindy. Uray addaanin iti anak, kit napintas lata. Ngamin, amo na nga aywanan ti bagina. Amo ka na pulot ti daram ka ni Cindy. Ngem saan kumamat akasta. Gaputawan mo ti madingar aramidan na ka. Ay na,
talaga lang. Nagado ti likes ken heart reaction iti profile picture ni Cindy. Apay, umabal ka? Ay na, saan mo ta? Os? Ganon? Wan ko nakngarudan. Kas jayak kumamot. Ay na, insecure ka lang manang. Iso kagurguram ni Cindy. Ay na, saan mo ta? Insecure nga ibagbagam mo't. Madlaw kaya? Hay, sika talaga re. Ay, gayam, kaduan nakman ket di. Where will we go? Inta ije parlor. Os? Inta agpariban. Kan inta gumatang iti kawas ko. Anya? Tapno man na pimpintasak ngamday ja Cindy. Anya nga tati Aramidak. Natadam ti panagkit-kita ni Manang Glenda kanya. Ay na, umapala ang dayjakan ka. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Anya ko ma, ti apalan na kanya. Kaya kinapintas mo Ay na, insecure nga ruwad. Hay, Ay na, Will Cindy. Nang runata ka na yung nga ibaga nila kay na anapintas ka. una yan aya. Di man ngamin ibagbaga na pintasak. Kat iso mo ti agpaiso? Basta, jak kayat nga agsakit tinakam na kanya. Ay na, di mo pagparikot ang dayjay. Gapulang iti insecurity na. Ay, kas dyan iti aramidin na. Kita nagpakuyog kanya, pa nagpakiday, nagpariban, kan gimatang iti barbaro akawis na. Aya, Wen, kinadwa ako ang tapno awan ti adtua sa una. Mangtad ka man iti 2,000, Glenda. Ni, awan mo tin kwarta. Kasano nga awan? Apay, nangipanam, iti impadulin ko kan ka. Ay na, naguyod ko gayam, jak na puputan. Nairaman nga ingatang ko iti kawas ko. Anya? Pasensya kan alakay. Ay, una yan. Saan ka di kinunakin ka, asaan atila pangararamatam iti kwarta? Anya tinaramid mo? Ay, isugayam timbayad mo iti riband mo? Ay, Naglenda, di mo ngamin ipilit ti agpapintas. Gaputa ure anya ter aramidem, kastamlatan. Tanya nga rod, naganak ka, kin bumakbakad kan. Ita ka man langit, surun kon. Martin! Papanam! Martin! Di tuyak pa'y manmanang. Ne, apay ading ko. Kaslad da kabutang mo. Awan manang, ng inong tanak nila kay ko. At diyan ko na mo sa dino tinapanan na. Anya, ne, taapay ngay. Kumanang, diyak ngamin napupuutan. Nagastos ko gayam ti kwarta nga impadulin na. Ay na, ading ko. Amok no anya tinangaramatam. Agbalbaliw ka ngaminan. Mapnek ka no anya ti addakan ka. Kisayam dagiti insecurities mo. Tapno saan ka amay rubo. Wan manang, main-insecurak. Iso akayat ko, ano anya ti adday ti sabali, addamat kanya. Kan kayat ko nga agtalinaod ti kinapintas ko kuma. Ngam nagbidutak gayam. Gaputa agkupas gayam ti tsura. Bayat ti panagbakat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia? Kunang bakit? Wala kay, kasta unay apungtot ni Valerie idi na tiyempuan na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nila kay na ni Antonia, ay nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakos ng aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay tinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da jeng Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunam lano asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. apay nga ta. Jak mo ten makikita ni Antonia. Kaslasaan pa yan na rumrumwar. Ni apay, saan nyo kadipay nga amo nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina.
Iso asaan arumrumwar gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Wala na. Iso asaan arumrumwar. Nagalas ngamin tirupa na. Agasam, taindara mudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka de. Ay kagungguna na ah. Tagna kam. Adala nga rod asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntintaw. Ay, wan nga rod nana. Kunam lano pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kasjay ti maganab ti gatel akas kan kuana. Ay, wala nana. Imbag ko nam tain sago-sagunot lang ni Valerie. Ay no siya, ha? Ikalik asi ah. Baglakit din tay may ka, mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti ipabura kiyo. Ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ak unay, mare. Naimbaglaangan. Tada ka na ta, tumultulong kanya. No problem. Ura dinak ipangpangag idi. Tulungan ka lata. Oh, si kakit dimot, mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusak ti asawam. Saan kamot lang atulungan ah. Gunggunam kit di ah. Ya? Ay, na. Ay, kunaklaki din wal alyati masabat ko. Imal-aldawan. Ay, si kamot gaya man to niya. Anya? Unay kamutan, nana. Anya di pa nagkita yung kanya. Al-alya? Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Anya? Di ta kaman laangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay. Naisagana kong tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka kadi madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, wano babae. No siya ngamin ti agre-prepare iti motor. Repairek ang nasayaat. Sana kas iti daddo mga paspasan da no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas dadagos, kit makaaduda. Alawanan, mangankan kunak, tapno mapankan. Si kamit manen, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Pa-vulcanize ko man, may dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo ah. Wan nga rod, agkaraflat. No apay mo. Ala, mabait lang nga rod ah. Lipasek pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit di mo. Wan gayam, sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ija ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yun adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos sila mare. Kay-kayat kumat Takay-kayat kumat, yag karasubli ija shop ni gando. Anya? Amo mare, ag gusto man kinigando. Anya? Ay na, ay, matungpa ka man ni. Ay, ag gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaim-imbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, ag gusto ka kanigando? Mare, jak mat ngamin malapdan ti bagikan kwa na.
Nagwapo nga min. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadakan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, Antonya. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonya. Anya? Ay nga si Kakit Dimat. Rabrabakan nakmanan. Saan ka rabrabakan? Ibagbagak ti pod no. Amom, Antonya, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonya. Naimbag ka pa ita, naibagam na ita. Gam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta timbagan ni gandukan ka, mare? Wan mare. Isu nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kamit ka? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamat ti mo na nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko na. Ay na, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaim imbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si Kakit Dimot, mare. Sana bali ata na imbagan mo tan. Sana ti inharamid ni Valerie di makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, tsaka mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot, mare. Di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa kan anak mo, danga. Nukas jaymot nga manilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gahayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Una na. Naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabiin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawin. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadagiti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wala agpaisuan niya. Nagmading arod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Ada madamdamag ko ka. Kamdak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isaya at no sika ti makaamaw no pudnaw no saan. anya? Ne, si kamat gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patik agagara. Napatnag? What's that? Agsalud-sudak laang. Amangan no addam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anyang iti amu kanigando? Kat jakmat banbantayan ti asawa? Kasta, mala, pasensya ka na. Sika lang amin tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan among, ha? Mala, inakon. Rabi na yan, Antonya. Agawid akon. Amangan no makadlaw ti asawa. O sige, gando. Agan-anad ka kumaha. Agkita tamanan inton bigat. Wen, umay kanto iya siya. Ha? Amangan no ada makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutom to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat ha. I love you.
Naimbag man ta na panunot mo pa'y tinagawid gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok, taam mo na ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakay. Dala ngamin napataga na panak. Ha? Napatag? Sa dino dayta, ibagaman kanya. Ha? Ay, basta napatag bakay. Kaya kalaki din aya. Maamwakla ang nga saan anasaya at ngar aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsin nara ka ni Ganto. Ha? Panagkunak, makadkadlawon ti asawan na. Tapno amom, imay nili na dito ibalay, di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Aniya? Ay, pangaasim man. Di mo urayan nga adda pa'y daka sa mapasamak. Among mutin ana, yung nili na nga asawa ni Ganto. Ay namare, kas itinakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatot ti asawa na. Anya? Kita amot nga mintila nga dayjay alina. Adayo ana pimpintasak nga amang ngam iso. Mas lapay udpay di kalding di ropa na. Tangiwat mo. Inton kuan, adda nakangagken ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbaga. Numapan nila kay mo ijay shopyaw. Kastoy ti aramidam, Lina. Nanang, Surutam, ngam di ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. babae na, kunayo, nana. Katuan, ado ti nakakit-kita kadakwada. Isu na laang, tamabuteng da amang idanon ken ka. Anya, sino ti babae na, nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji shopyaw. Anya? Ala, gusto pa'y lang dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Day taman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama pa nagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan ang mapanag merienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Huwag na gayam tibagbagada kanyak. Apay at tinong panak matlatan. Maminsan pay! Day tatirumbang itikaskan ka agatal! At dalang arudan asawam! Day tapay na kinagatal mo ti pangpangrunam! Saan tapay analpas, Antonia! Anya ka matanggan do? Agbabae ka lang arudan ni Antonia pa'y laangmat. Ay nagando nar arigan kas kala nagrugit iti asidag maangangop inyad adayong kumamata. Kantay babae kumamat nga dapa kairanudan saan akaskin ni Antonia ano arigan kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumabakay. Pakawanan ngay bagbagam! Ang mga numatungpakan! No saan kayo anatiklo? Sigurado nga itultuloy yung pailang! Ha! Agsaga na day jeng Antonia! Ikalit! Yang kulak tubat! Anya? Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakapaskil dito sa angot ti balay da. Ay, agawid akon. Inak iba nga kanilula.
ingatan tinangikabil la ito'y atarpuli. Sapay in labing memory of Antonia tinakasura. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok. No asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha? Ti awanan ba in a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akas ta tinaaramid na. Amirisom ka di ana imbag. No apay mat nga men nga iti kinaado ti lalaki amabalin mo agargarean. Ni gando pay laang may. Ha? Kita man day tangaramid mo. Si bibiyag ka pay laang. Ngam adan tarpulin mo. Gapulaang iti kinagatal mo. Aniya? Ay, makapalnek. Si bibiyag ka pa'y lagayam ng adan tarpulin mo. Amo pa'y dayjay, Alina. Ay, anya nga amupay nga ibagbagam. Ay na, naaramid na laday jay. Gapo, takas ta ulit ipungtot na ken ka. Sabah kay mo't kiti Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gana ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Oh, idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayat mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasem, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayat mo. Ay na, Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbangak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatal ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkod ka iti sabali. Madiday tangar aramidem. Taadda bukod mon a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Diya ka mo? Awan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar. Awan pa'y nakam mo iday. Kan, asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko idiin na. Nabayag mo't lang anagyan iti Manila. Agpadpadada ka ni Antimlina. Aglinis ka Siguraduam nga awan tapok kadagiti lamisaan kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagboy iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Adula amin. Awan tumat lamaganap mo dita ning kagbuya. Nausumak nga rin nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama pa anak makitsenda iti ipasango ta kadakwada. Kayaw kabagis. Kabagis Lina, kat kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan dagiti bisita. Jak pa'y naluto da ito'y kananda. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Napermimot gayam ti pudot na dito'y probinsya. Awan pa'y lairo konyo. Mabit laang ta ipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan Uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat itay pa ya. Apay ngay asaan ba't nga agandar? Kastoy niyo. Pagandaran. Kasta gaya mapaandaran day ta. Masapula pampagen. Apay nga? Ne, apay nga agun-gun matan.
Ayan na, ayan ni Manong mo, tatarimaan na dito electric fan tayo. Saan pa yan nagawin? Suka din dito di anak mo, baby. Di pimanaw kami dito. Ay, wan, ni Anastasia. Punay kameten. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatidog. Anastasia? Mabalin mat kumaata siya. Tapno masosyal, angkol. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan. Tasya. Adda etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Jay katawan na mga anak me. Jay babae, Britney Joy. Jay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso ang nagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia? Ay, nakaluto ka din anak ko. Ingkan isaga na ti makan. Ay, wala nang. O sige ha, panawan kayo pa dito eh. Agad-adal ka di pa ilang ta anak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mo ti kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado. Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin nantayo. Uray sa ngarod. Simple lang matagitin sa gana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwal tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mangpasyar kadagiti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo ditoy. Isurot tayo ni Tasyang, nukayat na. Ay, diyak kayat ti sumurot nanang. Agbati ak dito'y balay. Tapay adi mo kayat. Adamot lugan da pagluganan tayo. Diyak ngarot kayat. Kababain ka dakwada. Kaya't da suburot ka. Nakauyo-uyaw mo da kita kakabsat mo. Apay, inuyo-uyaw da kaya. Anyangay, saan ka di pananguyaw di panang katawa da itinagan ko? Ay, para da italaang gumora kan. Nagadungamin anakan. Day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matenken ka, pinagtipon mi, tinagan mi, itiday di tatang mo at tasyo. Kanagan ko mat nga ana. Iso nga, Anastasia. Ha? Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo latan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo amistra. Agdiritso tayo, una agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige, diritso ka na umanong. Nabayag namin na Jack imimbay di tao. Kasta ka de. Ana? Ay na, mabalo at dagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita da ito, bakit? Nay, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam di dakklasiding iti pagtadtadan tilwana. O kita na imbag. Ay, di man sagit-sagidan da tasiding ko di tarupak. Kit-kitaan bilaang mahal. Malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser day taasiding. Ay, saan kumamot Dung wag day ito nga anak kao tanagagat. Numatay adagos gapo iti kanser. Ay adya laangan tibiyag kao. Apay nga ita kalangan nagawin. Kat adda bisita. Isumat lagayam nga da nakaparada lugan dita sa angot ibalay. Asino dagiti bisita ya? Daan Tilina, kan Uncle Jerry. Ha? Dagiti man nagtagibasit iti pada da atao? Kasta ka diti ugali da? Anya nga nasaysaya at ko manusandan nga imay. Isumat lagayam Tagtagibasit dak ta istambayak lang. Isu asa anak langan ngagpakpakita kadakwada.
Nagawid ka din ni Manong Mau? Wan, nagawid. Ngam nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada, kuna namot. No kasta. Nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay, wala nang. Kaanong agawid da antikan, angkol? Apay adamdamagam. Kasangsagpat dalang idikalman. Pagaw-awidam idan. Kasano? Kadagiti amin akabagyan a binisita tayo. Awan na tinaramid da. No di ti aguyaw. Ay, bay amlat ka di ida. Inuyaw da iti siding iti rupa. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Oh, anyangay day nga aramid da. Hoy, si Kaberting! Dinak man paswitan dito nga ti kalsada, ah. Uy, agong atadagos. Kasano? Dinakmat nga min pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapapansinak nga rod. Wanya, kaano nga agdate ta? Agdate ka, may Sam. Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe? Kaya't ka nga ngawagan iti babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito'y. Pirjim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa. Anay, apay anak ko namday ta. Nabnabiyag jay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Oy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Aday bagbaga ni Antay, may papaneta siding di ta rupa. Ang silsil po nak, tsak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay wan, talaga nga adda siding iti abaga na. Hindi pa ila baby ang nakitak na ita. Kat ko nakano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day. Anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na. Baklayin na tirigat ngag na nayon. Anya? Oy, auntie. Di mo man sasawon ti kasta? Ay aguli magkatag sasya o pay laang na antay. Awan progreso iti biyag ti adda siding na iti abaga na. Patyan na kumata siya. Agnanayon ka nga agriga. Ay, sayang. Jakmat na rogyan yung cooking contest. Asino nga taanya tinangaba? Babe? Addaman yung dito at tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. Di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Ha? Si Kati nag-champion? Wen, isa mabalina ko nagagaram kan ka. Sumardeng ka, apay. Kayat mo, ti matay adi na oras? No patay ti kay batugan ti ayat ko kan ka. Di uray matayak itan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarab day ta tinang papintas kan ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat nasawon da ito asiding ko, ha? Manangibalo ka no. Nangag ko daytan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang dayta dagiti lalakay kan babakat idi ugma. Iso ano kayat mo ti agbyag iti mabayag? Sardengan nakon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatam. Saan asya? Tamanangibalo ak. Awan mo tunjelugan da anti ka nangkal. Ay nagawid dan. Kalata nagawid da. Emergency ka na. Anya day ta nga emergency? Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man numangal ala iti kinaabogado. Iso man ti kunak day ta. Ay ngam, loko gayam day nga anak ni uncle mo. Agad-adal. Ngam sanda mo't ang makaturturpaus. Asino ita kada kami ti mang bakbaklay iti rikat? Ay, nimot antim Lina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan. Pinanawan dan ti inada akaslaawan anyaman na. Dakon. Adan ni Manong. Nanang, dakon.
Apay ga ita kalaang. Nagbiro kak iti trabaho. Isu asanda kon nga ungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction? Maano samday ta trabaho? Ano usak tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mo tiyag progreso. Kasta tinanakam alalaki. Mala, agluto kayo man kit iti merienda. At daw may abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Pagsarsarming ko nga ron dito'y sining ti pingping ko. Kunang amin ni auntie ama nang ibalo kano ti adakas to'y asiding na. Patsyamay. Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, ama nga mabalo akadagos. Anya lakit di. Awan ti mapasamak kan ka no patsyam dagitang istorya. Yawat mo man kit di day tasarming. Tagi barbasak man. Ingkani sagana dyan merienda ngayon lutom. Taumay ka nun ti bisita. Sige. Babae siguro ti bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado at ti bisita daytan. Sige. Inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Kunak tumat asikan. Umay ka. Ay, agyaman akmanaw. Umay ka. Tagtugaw ka. Tag-merienda tayo itong madamdama. Ay, nagmaya tayo. Ta-merienda adagos. Tuyan ti merienda. Berteng? Anastasia. Isu ti bagbagak ken ka abisitak. Ni Berting. Nalaing nga agluto da ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo. Mabaling ka din nga irito na ken kwa na, Manong? Day talaga yam. Puro sunada ka. Nalaing agluto day ta. Kaya't nakanong nga ron tiag business. Ay, agpada kami Kaya't kumatiag business. Agmerinda tayon. Anastasia. Anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayem ko. Iso ka di daytoy, diag din dinamag a restaurant data siyang, kanti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Birteng ti birngas na. Bertmut, ti awag ko kenkwa na. Imbag man ta adagayam negosyo da nga gasawa. Damagak man, si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na ama nang ibalo ni ta siya nga anak kao. Ay saan napod no dayta? Saan? Diyay bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiag na. Saan na po no dayta? Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita me iti doktor. Saan ka no matakansad? No kasta. Swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita siding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.